nak vote mengkong ke vote dengan di Kongres. Atu ke last election. In fact, aki vote bala dia ngam de day bakit kam ke parti Kongres. Kita hadin iehnoh Amiral bonds in la parti hadin iehnoh MDC. Te nagaliang jong ke MPCC nagaliang jong presiden ilawan request yang aban ban lum ban lang be Kongres ko Nongpoh constituency. But lale unta re karbang indang mi kesini na i parti kadang plot ma beli kamdon ka jing ya trilang lan kamdon ka taka kapno hatin parang well organized no kamtam Nongpoh constituency te kamtam ki long neglect by ki ni grassroots worker ki bade ki original ki bade thapur di Congress di halor kini kemarin bagi bapun ki white ba na kisis pa ako prasnong ki bangala julai banya sulok ki puasu pendon ba Congress na ba jing thap ye ki breu Congress mata kamtam ni candidate in the day breu bakit ya kam party Congress idi bawan na kawai party UDP rin mangila accept iya na yang jungi ripun ba hitin accept i bati hello tak nong rem ngaro nganom don jingmu chu la dengan tre ba party Congress bagi ba kim bawa sis pa aku price nong ko constituency kim support chu tapi hai pila ba pendung mengai corona ngambil presiden juga MPCC bon lah kataru ki ba pendung ya corona di ba Vincent palai presiden MPCC but ni naga yang ke party Congress le ki ba don ha ko constituency la should neglect ki don chu ba keli don chu ba kanjo ya nongin I ticket la iehnoh lagi iehnoh itu but they halok tang rem hi pa ngaro ngasno shenjing ya but so don jimu chu dengan party Congress but nganong EP party Congress hanong hindi tang Nongpoh aparo kawai reboy hi katlot ngam kam don ijung kam idon jikirman job yang ban wan bang for district pitip ha ngadi Bah Cores politician nadu por dale di boyakura ngapau pau perthei ni politician ngapau perthei wi nag bala nosnya haseng haga imlang salang kabai kura handai ngam purom ya ke parti de rok tak nongem nga pediang ke jing kerpat ke MPC bahkan thungnya kom sekretari jong ke MPC bang in charge ke Nongpoh constituency bandung banlang bang ke parti ndai haba kila ai ta kelengkor ban kit ya ta kelengkor ndai khose kamdon pat ke jing ya trilang lan ka jing purom lang eki grassroots lo ka de ta kan ngam sebelum back to boxing. Gila, kubur.